Danas je Sveti Sava, ali danas je srpski veliki petak. Danas Sveti Sava trebao bi bude najveći praznik posle Uskrsa, a danas je srpski veliki petak. Danas je Sveti Sava trebao bi da bude praznik najveći posle Božića, ali on je za nas srpski veliki petak. Kakva tmina, kakva pomrčina, gde su Srbi? Mnogo je bivših Srba, a pravih Srba, kako malo. Bilo je pojedinaca koji su ga shvatali, međutim, njegovo prisustvo u Srbiji tamo od 50. godina pa eto do 80. ličilo na glas vapijućeg u pustinji. Hajdemo do Beograda, stare srpske prestonice. Na terazijama Sveti Sava raspet na krstu. Na terazijama beogradskim, na glavnom trgu, na glavnoj raskrsnici, na glavnom putu i putem da sreće Evropa i Azija i Afrika. Eto, Srbi bi podigli krst i raspili na njemu Svetoga Savu. Čovjek nije očekivao da neko ko tako dugo ćuti i prebire brojanice, da grune kad progovori. A on je prosto kao vulkan nekako nadoknađivao svo to ćutanje i govorio zaista kao što čovjek zamišlja da su govorili starozavetni proroci. Pred crkvama, pred školama i na svima tim krstovima Sveti Sava vapije ga Gospodu: Gospode, oprosti me, ne znaju što rade. Ne znaju, Gospode, ostaviše Tebe, jedini smisao svih svetova. Ostaviše Tebe koji nam daješ večni život. Ostaviše Tebe koji nam daješ večnu istinu. Ostaviše Tebe koji nam daješ večnu pravdu. I Tvoji potomci podjoše za kim? Za ljudima bez Boga. O, Gospode, oprosti nam jer zbilja ne znamo šta radimo. Uvek je besedio bez obzira da li ima ko u crkvi ili nema. Kad je on propovedao, kao da propoveda svemu svetu, ne samo za nekoliko ljudi koji su bili tu. Kad smo tam do Justina pitali, ja oče Justine, kako vi govorite prazna crkva, on na naše pitanje samo se začudio i pogledao, kaže, šta? Crkva nikad nije prazna, ona je puna anđela. Ja ne govorim praznoj crkvi. Govorio je oštro, govorio je onako kako misli. Kažemo, tu nije imao, kako kaže narod, lake na jeziku da on to kaže. Mi Srbi, mali srpski narod, potomstvo Save. Kada je onaj govor držao čuveni u Ćelijama, a Mati Gliherija pusti ove zvučnike, to ječi ona šuma. Bila je 20-godišnjica, valjda, smrti vladike Nikolaja, i on počinje onaj divan govor i kaže: može li komarac da priča o orlu? I počinje govor. Ono odječe iza svakog stabla po jedno uvo u Baško. A ovaj Justin nikada nije išao na kompromis sa savešću i nikada ne bio spreman da opravdava takav kompromis. Držeći se upravo onoga šta ima zajedno svetlo sa tamom i Hristos sa velijarom. Kako se podudara crkva Božja sa idolima. Neki put je tako vatreno besedio. Ja sam jedanput baš doživjela i videla, čini mi se da nije stajao na zemlji. Baš na Svetog Iliju je besedio. Kao da je video pred sobom Svetog Iliju, tako je vatreno govorio.